Nisam snimala. Pozdrav svima koji gledate. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do. You should take me out in your fancy car and make out in the rain. And when I ring you up, don't know where you are till I hear her say your name. Evo nas u Budimpešti. Ne znamo gdje smo, Ne znamo gdje smo točno. Sad ćemo da saznamo. Sad ćemo da saznamo šta si ti posrbinila. You should sing along when you play guitar. That's a distant memory. Hope she treats you better than you treated me. Huh. I'm onto you, yeah you. I'm not your number one. I saw you with her, kissing and having fun. If you're giving all of your money and time, I'm not gonna sit here wasting mine on you, yeah you. Ciao adios, I'm done. U današnjoj epizodi Mirta je izgubila mobitel, međutim, prije nego što je sunce izašlo u Mađarskoj, mi smo i našli mobitel. Mobitel je uspješno nađen na zadnjem sjedalu. Znači, ako želiš da idemo u Francusku, samo reci nešto na arapskom i onda ćemo se spustiti i gotovo. Imamo izlet tu. Pozdrav iz Madrida. Sad ćemo se naći kapice. Tu su kapice na štandu. Tamo su kapice, ćemo naći kapice. I tamo su, gdje je Pikachu? Pikachu, Ajme, di koliko si? kapa imaju. Evo ga, Pikachu kapica. Našla sam uspješno kapu na Pikachu. Matea laže da je za brata, zapravo je sebi kupila. Za matka je. Matea, pozdravi svoje fanove. Molim te, zašto sam sanjala, nisam normalna. Šta? Franko Bateli. Ovo je dan, dan za ljubav. Dajem ti srce, dobro ga čuvaj. Nebo nad gradom i oblaka dva pjevaju sa mnom da volim te ja. Tvoje je rame, moja planeta. Poljubac traje do kraja svijeta. Milion ljudi i muzika pjevaju sa mnom da volim te ja. Ovaj dan meni donosi sreću. Ovaj dan zaboravit neću. Ovaj dan ti i ja ko da sanjamo putni. Imamo krila i svima smo čudni. Ko otoka dva, negdje među zvijezdama. Stigli smo u park. Mataja se raduje veslanju, jer misle da su joj bicepsi zakrvljali, pa sad idemo na jedan gym bar session. Opet Mirta na snimci. Iznenađenje. Mirta, Pa nisi išla sa Silvijom u Madrid. Mirta, ako smisla ovoga puta neću biti video, pa gadno si se prevarila, samo da znaš. Por eso se oye este refrán. Y viva España. Y siempre la recordarán. Y viva España. La gente canta con ardor. Y viva España. La vida tiene otro sabor. España, por favor. Ovo je spremanje za novu godinu. Gledaj šlape. ovako idemo. Aj, kako dobro. Idemo sad preko, ajde. Opet smo nešto na problem. Problem se zove prepreka i puno ljudi koji stoje uz ogradu.
nikog iznad nas. Evo nekih 3 km od trga, mi stojimo u redu. One eternity later. Još 5 minuta, mi smo ispred McDonald'sa za novu godinu. Još 15 minuta, pa stići ćemo onda. Ma nećemo stići, ali malo više brine što je Mirta otišla u neki turski restoran, u kojem će po svemu sudeći dočekati novu godinu. Čekajući picu. Ali mislim, može li bolje? I onda će ući u novu godinu sa picom. Kažu kako počneš, tako će ti biti. Masno. 10 minuta do pol noći. Pera. Pice nam se peku, ali smo malo skeptični prema tome kako će Mirta donijeti te pice u sred velikog reda za glavni trg. Da, kako će ih ona nositi? Ne znam. Ili će biti pobuna. Ja sam za pobunu. Pobuna, ljudi trče! I mi... A di je Mirta? Šta ćemo mi raditi? Na 5 minuta imamo picu. Išli smo po Mirtu. Daj za picu! Sretna nova! Dan bez broja, godina je nova. Da, 1.1. Živamo u trenutku, ne snimamo više toliko. Jer Mateja ima samo 9 minuta snimanja i on to jedan od razloga. Idemo na turu Mirtinim krevetom, dakle primijetite Happy Meal. Pršava roba. Nastavljamo sa chokerom, onda igračka, iza neki lijekovi i You Can Trabas torbica i tu imamo na kraju Mirtu, našu bolesnicu. Mirta je uštedila 10 eura najgore potrošenih način na najgluplji film ikad. Isuse, užasno je bilo. I počastila se Happy Mealom. Mirta, šta si propucala dušom? Gledaj torta. Dok neki spavaju, neki jedu mandarinu. Sa strane na crtu da mi stane.